your best YouTube channel. Why media. Bambi kyokola kya beeyi okuba nga oli kwa Why Media amwebale kutugobera mu balamboozi effe ku YouTube kitwizaamu amaani kitusanusa era tusaba abakali ku subscribe nga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira bambi ow'obuside mu bikaado mbaire mbuzebuze muku nga nkolakola ku emirimu egy'enjawulo wabula nkobye nti kanefiikizeewo kwa kaire nje ndogereku ku bambi n'abantu bange aba Why Media era nga olunaku lwaleero ntambwire nakoba nti kanje ndetereko kuba nange emboozi era nga ng'emboozi we muli kujja okugiwira bambi mboozi ya mwami Nseko yali musaada mulungi ng'anira ng'oli kumubona yali anirira ng'ayina mukyalawe ebaali nga bamaze nayo emyaka egisoba 14 era nga balina abaana abasoba 4 wabula ekyatuka ku Nseko oboolyawo buli muntu ku kyalo kino akyogerako ni Nseko mwene yena tajja kukyerabira mu bulamu bwe. Nseko yafuna omukyalawe nga bendagana wabula mukwano gwe mwene yali ng'awayira ku ekyama nga baawula mu nswa ndala neyayira ku mukazi we yamwende yatandika okumubuzaabuza era kyatuuka Nseko wala nga kwotere n'ebizibu ebindi eby'omumaka naddala okulya amalogologo era Nseko yabona nga kimuswiseeku bambi kiyakola yagula amafuta yakaatikana eyo kye nva mu bulamu obw'ensi eno wabula Katonda yataasa butaase ng'akoba ati akamwenda ku nsi kuno so nenze tuwayiwayemu kubambi ani Nseko atuwayireko ku mboozi ye wabula abakali ku subscribinga tusaba mujje omaiso n'okusubscribinga like and share our videos. Ndi Yazid Yolisigira bambi away from Sidon Bikado. Nseko amena guni wani kankugemereko Abdurrahman Nseko ovuirawa Buzale woba Bugabwe. Okay, so tukobereku obulamu bwali butya ng'okali kweyokya tutandikire inoma wali otya otuuka okufuna omukyala era wamutola mu bitundu ki? Omukyala namufuna omwezi gwa 22 omwezi ogw'omunaana 2022 wafuna 2012 T22 kuba already tuli mu 2022 ekikala gafuna munansoni wa Nseko mulibona asobola okuba nga ebintu takabidukira bintu yatudda kujanga mpolampola tusobola okufuna ku mboozi ye so omukyala ono mwaganawa era yali mu mbeera ki niwe wali mu mbeera ki mu kiseera ekyo? Omukyala waliwo mukwano gwange yamundeetera mu kiseera ekyo nga nendeera omukyala alhamdulillah bwamunendeza namusiima then tunatandikira okuba nga ize namubuuza nti onsiimye yeno yakoba ati ankusiimye. Okay, mu kiseera ekyo okuba nti bamukwendekeza bukwendekeze iwe tosobola kufuna mwene mukazi ki wali tosobola kukwana okwendekeza okutuma abaino bakunonekeza omuntu kwegamba nalinga kwegamba nkaali mwana muto n'ekyamazima nga kwegamba ebiseera ebyo nankafuna omulimo kale nga ebirowoozo ndi mwana muto kwegamba nga biri ku mulimo n'okuba nga nsinza Allah omulala. Okay, mu kiseera ekyo wali okola mulimo ki gwali wakafuna? Nali ntunda mifaliso kubanga bwe nali omuto natandika twabanga kwekaliro loodi twavaayo then twatunda nkalema envu Allah yatukyokeza omulimo twabanga tutunda ki twajoininga emifaliso. So mu kiseera ekyo wakuba twali muto nga tasobola kukwana muwala mwene kunonekeza wali mu myaka ng'emeka? Nali nga mu 17 years. 17 years wakuba ofuna omukazi Nseko? Yes. 17 years wali okali mwana muto nawazima nga kiki kyononya isano
kale zena byaba bitya nasobola okola ki okuba nga amufuna. nga okali kunkoberawo yene eyo okobya oti omukazi ono bamukonekeza bukunonekeze era wamusiima biki byewamusiimaku mu mutima gwe byakusikiza n'okuba oti noonaidde okuba omufumbi wange era najja okuba maama w'abaana bange? Bulungi bwe kwegamba namusiima nga mulungi nasobola okuba nga mufuna mulungi kinene ino twenda kutegeera yali ku kabina fesi niyali yakusikiriza yali ku nantumbwe omusaadde ebayo kiwegumba ku mukazi amabere gaali gafumita gayitale obulungi ki yali nga mulungi kwegamba fesi nga munene era ng'ali ku akabina. Ekyo nekyali ekirooto kyo ng'oyenda munene wa kabina ng'anenda mulungi n'ekigendererwa. yali wa iddiini lyo? Yes. nga musiraamu. So omukyalo ono omaze okumusiima yena okubya oti akusiimye mukola mutya ntegekedde omukyalo ono okwidda waka? Okwidda waka baaninaze n'abaana mbako n'emikwano okubanga bamunfunira kubanga era nali nkaali mwana muto nkanzira sente. So wenawe wendi kwenda omukyala wamufuna otya okwidda wano? Byali byakawunduka ku bedinisa bayita wakuboda beda basula mu numba wajjako we bakutegeera awe ndi kwenda okutegeera omukyala omufuna otya makubo ki ge wayitamu okumufuna? Nabita mu sharia nabanga tujja kutwasiba empeta twaje ewaibwe twamugula. Wajja owaibwe okujja okumugula wamugula biki? Twambuzi bansaba embuzi n'esente mitwalo abiri n'embuzi. So muzeyi tiyali kanzu gomasi ya mama ebyo tiyali basi byamuko kuwamuko nkoko ebyo tiyali? Nze ebyo tiyabitegeera kubanga nali nkaali mwana mutayi nga ebyo byaliwo tizi no problem. So bambi tuli kujja n'emboozi ya nseko nkobya bakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira bambi owempeta omubikado. So okumuleeta omukyalo ono okwidda wano yeidda atya? Yasookera gano oba mwali mu kipangisa? Twali mu kipangisa naaba nanga nkooye kwegamba embeera edda opangisa ate sente nga era kwegamba nkaali mwana muto nkalubu naaba nanga binsumbuwa kati bwe nali awo nakuba nti kansobola okola ki Allah yansaasira mwene oyo omuwala yabanga tukola contact twagula wano kubanga eitaka lino lyali lyabako abazaala omukyala wange lyenagula lyene lino. Eitaka lyoliku abaka bakuzaire omukyala abakuwa begwagulako? Katonda wange era ntwaida naligula ng'epoloti eno eri 9 nasasula emitwalo 75 nagula wano twabanga tuwona ekipangisa twatandikira mu yaitaka then twayira wano twajanga bwe tweyongerako twazimba ekizimbe kino. Katonda mulungi. So mwidda wano mwatandika ntya obulamu wano n'omukyalo oyo? Wasiwasi avaawa atandika okwidda mu wasiwasi atya ng'azaire ku abaana nga bameka oba bamutandikirawo? Nze wasiwasi ye nze namwaganiriza bwaganirize kati kabiri enfuna accident era bweyongere awulire mukuba nti bwenamwagana kwegamba n'omuntu kwegamba kabiri kyeyongera mu buki bweyongere yatandika okuba nga ndekangani muno oliwulira. Tukobere waliwo ne mukwano gwe yali ayenda mukazi we yamusigula ono yali mukwano gutya nga muwaya biki? Kwegamba nze okuva obutonga bwembenda buli entambulira nze buli gwentuuka kwaba mukwano gwange oliwulira kubanga nze buli
nentambulira nja bwe nkoba banange nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nti emirembe gya Katonda gibeere gye muli n'okusaasa kwa Allah n'ebyengera oyo yatutonda okubeera abakkiriza abasiraamu nga yeddiini entuufu yennyini kati kwegamba kati olw'okubanga nti kubanga yali mukwano gwe yali abaawa yali abeera wano wennyini mu maaso yali nayibba nga muwaya ino nga tuwaya ino kale ku byobusiraamu mwali muwaya biki ebyali bibagaita ebindi bizinensi ki azira yali mukwano gwe mwiddiini abe nga ye mukristaayo kale atidi oba mukatuliki like that ayiti musiraamu okay so bano wabagema bamukyalawo ono musaada ono mukwano gwe wamugema ni mukyalawo kwegamba byali nga babikola mu lwatu aye nga nze kwegamba engeri yendi omuyikiriza nakoba nti menze omukazi mwenda bitika biri ebyo okubijjamu nabananga tibyenkolera so tukobeiro mala yangumya kankobe kubanga tiyasanuka nti bijje mu maiso so wena bero kutukoberaku ti omukyala yali okwenda nga takakweka ng'ava wano yakuleka muno yajja akola tulambulira ojja kikolanga atya nti ng'ava muno baaniina piki bajja ngebakuleka muno munumba bandeka munumba bajja ayi ng'ate gwalijja naye nimwe kwegamba munanga nga muli muneiba wange mulinaano nga bwe tuli awalala ng'ajjanga saawa imeka yaira saawa nga imeka kunki eyayira igulu ng'ajja kunco yaira igulu yes ayi wababonanga n'amaiso goba nga bakobera lugambo n'amaiso pagano mukiseera ekyo omukazi womukobaku yakoba ki omukazi owo womukobaku ng'atandise obwenzi ali kwenda mukwano gwo ye mwene yakoba ki kiki yali ayogeranga kati nze mbagano nga bwetuyidi nti sitaani n'asinga maani kwegamba Allah nga tamukutaasiisa azaba omwerepa nze nkoba nti omukyalo ono kwegamba ebimbeera edaaliwo nga bwenkobeire ebintu tutu ebyaliwo yeena ng'omusaada ndowooza oba nebyavu aye nze ndowooza nti oba byegayita so kyoli kunkobera oti omusiguze yasigulanga mukazi we yamala yajaja kuno yandiba ajja kumubyeiro gebyo byawunza omukazi kituufu yamukutonga takakuwulira nga takampulira kwegamba kale nze for example engeri yena ali mulwaire nindira gano kwegamba eriyo byena yagaana nga omwana omuto idi nze ndogera amazima okuva owa Allah n'agasinga bukulu bwe byagaana embeera eyaliwo yentalekawo nakoba nti musaada ono ayinza okuba yaida kwegamba for example nga kwida ndaba nze mu mbeera edaaliwo nze ntyo bwe nakitwala kwegamba olw'okuba nti embeera wairenge kwegamba galena mwagaana ayigano nze nafuna bwakifaananyi nti kiyinza okuba nga era byegayita bityo yaba nga ida muno aye nga kwegamba olw'okuba nti omukazi kikemo yaba nga batandikira kabiri okweyongera so wafunamu okwebirwaire mu kiseera ekyo wavaawo okwo wajja okwira bwenafuna accident eyo okuba nti nfunye esooka odire dibairewo kwegamba mu mbeera ate kabiri ndibono mukwira kali naabona nga kabiri ndowooza oba kwegamba kyali kirowoozebwa nti tijja kwira gwamba omukwano gweyongera buki so wabagala ku muno munumba nga bali muno abe muno be so waira wano wajja olwashookere olw'okubona nga mukyala wali kwenda biki biki wajja okubona nga omukwano gw'abano guli kweyongera bweyongeranga bweyongere
aye nga tiroba ateeka okuba yayidamu ekyonkobera amazima kukusinzira ku mbeera eyaliwo ateeka okuba yakolaki aye nga bwenkobeire nti okusinzira sitaani bwali nti Allah nga takusaasiire zira bwomuwona era kwegamba nze nabiringirira nabireka wagati nakuba nti nze kiyinza okuba nga omusaada ono aidye kwidanda banzi alwa sitaani okuba nti nasinga maani nembeera eriwo nti oba basuubira nti ntida kwira nja kufa omukwano gwatandikira okweyongera. So mu kiseera ekyo tuyizeezayo kuinuma wano ogira okubona nga onayinda mukazi wo mukwano gwo mwene yewali weesiga ate owa omuliraano embeera yali etya mala otuuka okuba oti ngezeeko okwetula mu bulamu obwensi tikwegamba kyantuusa alaina okuba nti kibaawo kubanga nze nali mwana muto nga kigambo bwenzi tibiidi buli kimu tiidi kale kwegamba bwenaabona ntyo kyainamiza ino nakuba nti nze omukazi omuwala nali nga amufaako ino mu katale eyo ng'ali namukolera n'omudaala kwegamba atunda ebibi engoye dino ed'omukikaire namutwalira buli kintu namuwa esente namutwalira ng'amulabirire nga mu kujyayo kwegamba buli enja amuwa sente buli lwenjayo omuwa sente ekyomusana dino edimwiza dino edalawensi kwegamba okwekuuma nga era tiri kwenda nti akoleki kwegamba afune kwegamba wasiwasi ni kwegamba ni wano waka nga yene embeera kwegamba nga nungi aye embeera edo bwedatuukawo mwazaana yabaana bameka mbana abaana bano baali babo mbange nti ali kutuwona aida kumbuuza ati Yazid atabanga nseka ali kwogera kyayenga yalinga waya yanafuwa abe nze kwegamba alamu n'omudulizi era bino ebyayida mu bino nebyaleetera n'okunafuwa bino kwegamba embeera edo bwedayida najja okutuuka nga kwegamba omukazi kwegamba ndinga anafuige ayi wali mukusooka ng'omugala avuye asimu nga kwegamba oba bukya ngaawera ate abalaba yabageya mwakyankalani eggwanga kwegamba tiyikubanga kiyinza okwogera yantaako n'ebigambo ati yali tasobola biti aye nga ndina okwogera amazima omuba nedda kutukoba kati tuufu nseka asobola okuba nga amaani gene agesada yali azina kyova bona mukazi yakati wambuiza nti wali ogengulira obanga oli kugaya mwani kati avaako n'abadolisi kwegamba nga oba bukya ngaye kwegamba tinuike kwekuba ate mugala avuye kale bino bwebyayinawo zena natandika obona embeera oti bunafu nakuba nti bwebakoba ati omuntu baloga engeri yendi bwikiriza ebyeirogo kwegamba byandigala ino kwegamba nga nze ndiri alaali mulala kwegamba nga nebyekulaga nze hatali ana mpaka nisaawa eno kwegamba ndidi nti baseeka batusomesanga abansinga kumana kwegamba abansomesa kweddiini bankuba ati eirogo ly'amazima n'omubaka Muhammad sallam bamuloga aye nga nze kwegamba muga mu bwikiriza obutuufu kwegamba nalinga okuva obuto nga tiikirikiza mu irogo aligola nga tiikiriza ki kwegamba okuuli besinga nti kakase ajamaisa n'emboozi ya nseko neyo ali kutwalirako byenako bisekebwa nseko ebyamutuuka ku byanako wabula yeena naboti hake abyewonya era nga ekiseera kituuka ekyokwekubagiza ati okoba oliawo yasekamu kyova oli kubona tuginika twaseka aye nga tibyaisano wabula nga nebyo buli saawa eno omukyalo ono bwobona nga alubye okutereera
mukwano gwamulemeireko kino ekirowoozo ekyokwenda okweyita kiyita kitya era wateekateeka otya? Kutya okwenda omuveewo kyasinziira kukulabirira kwemulabirira nibyembise mukwegamba sitaani kwegamba byankolesiisa mu mbeera editali da ngeri ndala nakuba nti kwegamba ovuire wosinga kubanga nze nali muga respect nga buli kimu muga buli kyasabye muga buli kwegamba embeera dono nga tyenda yeina kwegamba nenda abe mu life etegerekeka nga tyenda yekubagize nti omusaadde tanfaako biki kale bwe nawulira nga engeri ye nali omwana omuto kwegamba kyantuusaala nakuba nti oba nga akoze bino ng'ate nze mulabirira buli mu mbeera yoona kwegamba time ku time njayo namutivaawo ng'ezira nga timugaireyo sente ate nga munsi tunoonya ki ensi yoona tunoonya bulamu bulungi n'okwokuba n'esente n'okuba nga tweyongeraku mu mbeera ed'onkulaakulana akuba nti nze laavu ala nze obuvunaanyizibwa bwange mbutuukiriza aye okunkola kino kiba kiyida kitya nakuba nti kaneevuirewo okusinga wakusonere bambi wakikolesera sitaani yali mungi mu kiseera ekyo so wali ojakolesa ki kiwali ojogula amafuta nagula amafuta bagulawo amafuta ku sseera eno okuva eri hagati bagyeta eneri wano mutawuni haredi thank you sir. wagula lita imeka? nagulaga lita 2 wagula lita ate ekindi kiwali olikugezaako okolakola nikyonka amafuta gonka? Amafuta gonka. So buti wajja na wa boda okujja eyo nani na boda najja banfukira mu kadomola mu petrol yoyo naira naye ekisa kiti wakubira kuwera boda oti ndi kulumuka mu town ngula amafuta ndikujja kujja kweyita wali n'ekyama kyo ngokisirikire kwegamba nga nabona ng'omukobera aye ng'ekituufu kiri nti nali nga ndibikola nze mwene kwegamba mu mutima nga Allah naidi kyendikola so okwirera mwirana wa boda boda akwisaawa yantuusa amafuta agaliwa wagata muki mu kadomolo so waida ki tukobere wali oli kukikola otya mala era otaasiba otya olw'okubanga nti nali ku mazima kubanga nze ndogera amazima ni alaidi nga ndi musaada wa mazima kumbeeredde nayagaana era edaaliwo ng'ate da amazima nekyaviira ku Allah yasazaamu okufa aye nga nali nsayiniza okufa awulire katonda yakuba ati oli mulido wange onsinza ate oli wa mazima bino ebibairewo mbibona lwaki ofa so waira n'amafuta go wali oliga kulera no munumba wakolera wano wetera ku munumba waigaliza nafuluma nesiba akatambaala omukyala ak'omukyala mwene oyo ku mutwe nefuka kwa petroli nga nali mungoye tyatoolamu ekiseera ekyo omukyala yaliwa yali munawo ngaatendwike sawa dalinga imeka nga 6 ku 5 awo ed'obwire embateerabire aiditeeka obadde aswikamu okwo nga digiire owona otya bukuti mukuwona Allah yansaasira bwe nali nga neeyo kiikya nagwere aye nga Allah obulamu bwo bwali nga bukaalimu kwegamba olwasamba nti ningwere kwegamba omuliro kwegamba Allah yansaasira gwazikira aye nga nsiriire ino aliwulira nakuba nti oba Allah nditandita aliwo n'ebigambo byenakozesa aye Allah yansaasira nabanga mpiire zeena aye ng'omutima gukaali ng'obulamu bukaalimu banange baida bambeedawo
ono omugenzi ani subhanallah ono yakolanga mu mbaawo n'abandi yafa n'oyo munange era bayida n'oyo akwendera mukazi we yena yayida yena yaliwo kwegamba bambeeda bantwala mu idwaliro banta mu motoka very sorry nti motoka banta munange yafa aye nga nafumbirwa mulamu wange era mukazi wange ogwairaku. Ku kitanda omala ibanga ki? Ku kitanda namalayo emyezi egiyerera irala nga 5 ku 6. Nani akugenza mu kiseera ekyo? No mukyala yayidanga yangenza yaira olw'omukwano omulungi kubanga olw'obulungi bwange yakituukiriza. Omukyala we yayidanga yakugenza. So omukyala oti yakubuuza kwati lwaki okoze kino ng'abantu wali yali ayenda kumbali wabula kino ekyakutuka kwate nga niye baba w'abaana be tiyakubuuza kwati musaada wange lwaki okoze kino? Tiyasobola kumukobera nti yakubonanga weekiikya nti tiya omukyala yali munumba muno we bukya n'atandika okugenza ku idwaliro tiyakubuuza kwati lwaki wabaire osaze okukola ekintu kino oba tiwamukobera tiwali olikikola lwa mwenda kukusumbu? Tinamukobera era tiyategeera nsonga lwaki wali olikikola? Tiyategeera olw'ensonga nti nze mwene bulumi yali nga ye mwenda oliwule nga bwenkobye nisitaani ebyali mu mbeera edo. Katonda mulungi bambi, Katonda w'amaani ngwiti Katonda akola kyamagero n'akulemesa nze oba oliawo tinandirya nindogera ku niiwe. Ayi Katonda tumusinzenga mulungi ekiseera kyonna bambi, era nsaba Katonda yeyongera okukuuma yeyongera okukingula ebibi byona bambi twena tukyongula ebibi kuba nimwe ne buyinza niyatonda igulu n'ensi nimwe ne matendo byona abivunaanizibwa womusinzeza kirema Katonda kyona so lemeraku kwenda Katonda. Nobulo kwegamba engeri yena ali omwana omuto nti ndi muyikiriza wa Katonda. Ekiseera ekyo wali mu myaka emeka? Oli kwa mwana muto wali mu myaka emeka ekiseera ekyo? Nti nga 17 years nga bwenkobe nti ndi mu 35 years. Kali muto onga kali muto obuti ojja okwekyanga omukazi masana ibanga lyaki? Nga tuzaira myaka giyera. So by that time wali mu myaka nga 25 27 okweyokya so wali okuzeemu wali okali muvubuka wali okuzeemu ku myaka 27 awo wali okuzeemu so oyize wano waka ng'ofiire mu idwaliro omukyala yasigalawo mu mbeera yewali naye mu mbeera eno yewali munti buti ofuni ebisago weekikya yasigalawo niiwe oba yawaziruka? Yasigala ninze yali nga yagumiikiriza kale okusinziira mu mbeera de twabitamu n'okutuuka wano kale yabanga ampa ekitiibwa tiidaakuba nti yambisangamu amaiso aye bino bwe byayidawo sitaani yamusinzaki amaani amazima gendebwa. Abaali bakola kino abaali bamusigula nga bakozesa sitaani bamusinza amaani. Kwegamba nga nze kwegamba ebituuka mu byenankani nga mbona nga gali byebikyuka aye nga ebitaaliwo nga omutuka muki mu byokwegaita nga ebintu birema nakuba nti embeera kyeno ye yatuukawo ng'ate ebaire ezirawo obwaya bwava kale batulenga ebikondo kuzira nga kuzira nakata so hard nga mwene nkesa okuva eigula mpaka ntyo kabibina okwidawo buzibu ki nga mwene mubiyamutera wali kwegamba ati emotoka yino kanika
aye nga najokala ati nga tibikaidana Allahu akbar akatonda wange nakoba nti aye nga ebyo byona byona bibairewo aye obwikiriza n'obwali obwiduvu amazima gendebwa ndi omusaada afaayo mu kutegeera Allah n'okumuwa ekitiibwa n'emikwano gyange kwegamba Allah yabona kwegamba yalamula nga ndi omusaada kwegamba ow'obuvunaanyizibwa ate kikulu ekyo nga ebyo byaliwo singa nali musaada kwegamba munafu era embeera dankabaire embi akaseera kuwali mutikali kangu akaseera kenali mutikangu tinankafunye survive yona nti buli omu yankagoye nani byabebe aye banange bona kumpi oti nsi yona yawaayo ngayo erikuba nti omwana ono ekimutuuseeko omuyikiriza buzibu ki oliwulira sebo mpaka n'olwaleero buli omu abuuza ati omwana ono taabu ki tukajja mumaiso abakali kusubscribinga please go ahead and subscribe like and share our videos ndi Yazid Yolisigira bambi awaife basidde mu bikado buti saawa eno buti omukyala mwawukana mutya buti ntuuse wakaweerere abankobe kwatumaze emyaka gisobe 3 ng'oli mugulu oba wenka mwawukana mutya ki ekyamuviirako okuva kano waka n'akulekawo nti era mbeera da kuba nti bwe yafuna abamusigula yaba nti ajja kubanga nze bwe namukoba nti tyama wano nti nze tikubinze kale nze mwene nga yankoba ati bwe namwagaanaku yankoba atya ndikunoonya ati ndikwekozesaaku memala endire ate mpulira engambo ati yafumbirwa kati awo n'obuzibu obuliwo kale kyaba nti nabaawo nga tidio nankoba ati ndikuyira bale bankoba ati akulimba byasigala bityo oliwulira aye nga nze naye nali nga nzira buzibu naye tyamubinga era namukobera ntya nze nzira buzibu niwaaye nimu omuyiri ebibairewo nga bwe bagema ebintu nibabitoola mu biki n'emikwano gye amazima gendebwa bayida muno nga bwe tuli tuti batoolamu ebintu bwe bafulumya ngaye ndiwo oliwulira nakoba bana ng'oliwo baateka okusomba ebintu okufulumya mikwano gye kwegamba baagaye nabo ng'emikwano egyankamugayira amagezi nti amona tebenkera ono nibalo ebyo bibaawo ensobi libaawo kwegamba ofuna engeri y'okubanga bamugaidinga kubanga kwegamba ebikolwa kwegamba iramu empisa kubanga nze nali mbigumiire okutegeera nga ndi musaada mwenkanya kubanga tyenda bandogereku ati omusaada yebisabu bye omusaada biki nze wawayi n'omukazi Allah atamwerabizanga nandogeraku kwegamba bintu bitasaana eyeba nsobi kwegamba abaali kwegamba katonda nsaba atikingirize nsaba ndogerenga ku birungi byerere kubanga nze nafaayo ino abe bulungi nikyonka era ebyo bwe byayida sitaani n'amusinza amaani nga bwe yayida ninze kwegamba nangezesa mu mbeera nga bwe ndi kugayiranga bwe ndi kuwayanga abatuwuliriza nga bwe ndi kuwayiranga noole bwe yayida kwegamba wafulumya ebintu bye n'atwala gwe tuwagezaako nti babyakumunoonya oba kujja kuwaibwe najja nojanga namunoonya twajja nobanda bintu byegatwala embuzi n'esente tewamugula nze ebyo tinajja kubanga nze ndidi nti omukyalo baawo n'ekikulu aye ebyo bandabire byagebwayo ebyo nze kwegamba birigala ninze amazima okusinzira ku bwikiriza bwendina mbona nga butimanda ekibampa omugala mbegano butimba ndibanda ki kugamba mbati asiima kyebampa memande tikiikirizibwa mbona nga tikigasa kubanga nzibale n'olwaleero omuko n'alimira gano duuma ayampa omugala oyo nomukyala ali kubita ngano be
ndi kukobera bukobere tube nga tutegeera kyetuliko nalimira wano ki nembooli dagda nkawaawo ebintu byentaida bingi byakolerawo ayenze kwegambamu ebitiibwa bye era amulamusa tiniiga nga kuwaire olulala nti oba naniiga naniigira abako nti oba lwaki kubanga amazima gendebwa kyenebaire kyenerabiremu abako baida oba babasindika abakulu basooka baida bakola omuvuyo baida bayenda bankube muwala abakoime bange bano abato balaga amasaada baida kwegamba balwana nize kwegamba bali kutoolawo omulala byantaka oliwole nebuuza bino kabiri biri kuvaaga oliwole baga kabiri guno baida olwokubiri luno n'emikwano boona era bakola kintu kirala ekyo nakuba nawulirisaye nga ebibairewo byona bitegerekeike buti nze ninza omusobya oba omulala n'omusobya so abako bakumpikumpi kuno bakwene kuno era omugala wakuno liwole kwenda omuntu owokumpi bwenali munona namutoola buseyi awulire era wona kumpi ayenze babanga bandogerako nti ninza omusobya ku bigambo ebyo ebibairewo nze nkoba nti kubakwerabira oliwulira kubanga n'abakuba baida n'abatangirako oliwulira so tukobere wenaawo obulamu obaire butya kasooka otusibwa ku buzibu buno omukyala yajja iwano buti obwawo otya mu mbeera eno mbegano nze buti mbairewo mbeera nga ti nungi kubanga nali nkola nga ndi mulamu bulungi aye accident bwe yaida buti tikakola oliwulira era kwegamba nkali kwegamba omubiri gukali muto kuketagisibwa okwidandabwa oliwulira kale nabanga mbaawo mu mbeera ya bukalubu okulya oli otya nkwagenda oli kulya magulu ga kawunga katidi okunywera ku maadi waza sukaali okulya ofuna otya tokola emmere ogitoolawa emmere basiraamu bampa niye nakoleranga enjayo malaku enaku kubanga kwegamba olw'embeera eidi katonda yampe ensoni oliwulira kwegamba enjayo mpinza okumala nga kumpi nga mwezi oba wiiki 2 ku 3 memale nairayo bakuwako akawunga ati ajo olye oliwulira wasigala wakusondera busondera alina kalina nampa era nebaza ensi yona kwegamba nga nsabala abiikirize kubanga omwana omulongoofu nigobagaire kyebamugaire yakoba ati jazakallahu khair yakoba ati neyanziza Allah abasiime era ntyo bwentambula nebaza banange kwegamba nebaza emirundi ebiri okundi dandaba n'okubanga bandabirire sena wenawo bambi embeera muganda waffe yali mutinungi nadda mu byakulya era tibweneku osulawa nsula mu kisenge wano tuli kubona ku mpaliso guliwa nzira nsula kukakooko kati nkyezi ndala kubona masuka kateni wazira byona wegazira amazima baja nabyo wairo tuyenda kubote masikini mwene nze era ensi kwegamba nze ndi mwana mulungi era kwegamba n'ensi yona nze ndiri olw'okuba nti ndi mwana muki ngezaako ekyo kyensobola kubanga omuntu aba kwegamba nga bwenkobaire nti nze nakuzibwa nga tiyomba okutoolako okuseka kwegamba negala ebiiniiza kale nseka buseke buli gembaire era abandi ndowooza balowooza ati mwoyo yanala aseka oliwulira so bino ebiwaawo notatera kuko amaani gamala gaira ag'ekisaada oba era okali kuterera
batula ebikondo bikali kuterera byaterera amazima ofuna kuko omuntu waitako ku muno wena kuba isano obulamu bwenda nenda oyenda kwakufuna oba owokuleeta nko kukyaza nko ku muno ofune kuisano agolole nenda wakufuna oyenda muntu amazima kubanga nze kwegamba n'ekyobuvunanizibwa kwegamba genfuna omuntu oyo nimba nga ali muno nze nkuba nti nekisinga okuleetanga bwajja kabiri owundi bwaida bwajja nze nkuba nti ekituvunanizibwako ekyamakulu nokuba nti nfuna omuntu omulala kwegamba owenkalakalira atavaawo nze nkuba nti nekitugasa awulire nze bwendidi tida kuba nti nkoba ayi bwenkolaki bwendidi nga nekigasa okay babimulire emboozi ya muganda wange ayi embeera yalimu yasigaza itayo neje emikwano ali kino kyali oba oliawo lwa mukwano mwine gwe yesiga kai yayenda mukazi we era busaawa eno onamaze emyaka onagisobesa tungazira mukazi enumba yafuuka kifulukwa kuba enumba ezira mukazi efuuka kifulukwa kaita oba oli mukulu ebyokulya gazira mwagenda akawunga ali kulya magulu kawunga katyo biki bikaya so oba olina kubambi owa media bambi tuyambe kuku muganda waife ono akamere mubira bina kamere atukobere nga oli kuira buti asonderwa busondere bamuza kisayenda naddala abasiraamu yasalira nere yakoleranga emirimu so kona koina kubambi kasobola okuyambako ku omwami ono tomana era woba eyongo idinga oli kukuna omuntu ayenda obufumbo era atukobye ati ayenda omukazi ye nabega namukumengako enumba buti oti akubaano wenka kubanga era tinanala kubaawo zenka n'okufumba binkalubiriza buli kintu olwokubanga nti tyanala kulya zenka nekituufu era tyanala kuba mulala n'amazima abakazi bali eyo benda batulenga ebikondo omuliro gutulika gupakuka tutafuna muntu nitumuleeta nga ebikondo bya batule bifu biramu n'amazima yaka bulungi ino era embeera ndi mu mbeera mbi amazima gene kubanga buli kimu yazira buli kimu kwenfuni endi yakakaya kwegamba embeera yabanga nzibu wandi enzo yambibwa otya naddala mu mbeera ey'okubaawo otukobere okulya biki buti mpagaano buti ndi nga embeera dendi mumbi nzira sente ekyokulya kwegamba kikalubo n'olunaku ti nzira gentoola kwegamba binkalubiriza kale kwegamba n'ataasibwa nti obwetaavu bwange buti buliwo obwokuba nti baganda bange banamba aye era kwegamba maleyo enaku mena ajayo nga bwedi era kale embanga kubagamba buti gemba ndikwogera nze nekakasa nti mba ndikwogera n'ensi yona yona aye bulina kwofuna ekyokulya oba waliwo olundi lwebirema nosula mpagaano buli lunaku kwegamba eriyo lwensula kubanga amazima gali nti bampa omutwalo ku masigidi madiina oba dozi babiseewo ewiki ayi nga kwegamba tiidi bwe kyaida ayi kwegamba embeera dda tandika okyankalana balinga bampa esente ediira kuwalenga nkaali mulwaire ayi bwenanga bwenwatereramu nti kale bansala kwegamba tibakampa bulungi buyambi kwegamba ofuna omutwalo ewiiki namba oba ojagukozesa otya kwegamba obonera irala nga waba mu mbeera nzibu ino oliwulira bambi kale kyaba nti ndi mu mbeera nzibu n'amazima era nga nsaba kutaasibwa
musobola okuba nga buli alina kyalina antaase kwegamba munfune ku sente mumpe ku nfune ku ekyokulya nfune ku omufaliso n'ebyokuvaala byene nzira amazima gene. Okay bambi atijja kusirika kano eyo nemboozi ya muganda wange ono Nseko nebyamutuuka kutijja kubira mu ngaga bigayiya wabula ng'ekiriwo embeera yalimu naddala ti nungi tuwano waka abaawo yenka omukazi yajja olw'ebizibu ebyo byaliwo wabula ekisinga kuba kibiina nti akalubiza kuba ye yatakasobola kukola alemerwa okufuna ekyokulya nawe saana aliwo kuba muzakisa abasiraamu mu misigiti n'abantu obaoli abamulumirwa. So obanga oli eyo bambi osobola okutuyambakoko n'akamere konakoona akasente konakoona sobola okuyambako ku muganda waife ono twamuyizaamu ku isuubi oba oli awo kubeera oli kumubona yeena obulamu bwenda tikiti he is a human being ayenda okufuna omufumbi ayera oli kubona embeera ti nungi so nga tunonyanga omufumbire katubona oba tunafunayo ku obuyambi obwa kamere wenafunayo obuyambi obwa kamere ndakwira wano nkakuleetere katusabe olwisi eriyo baana yange abatuyambayambako kubatuwako ku akantu ak'emmere wenaaba nga nfunye tusabe Katonda oyo mwene buyinza era ndakwira wano nkuleetera akamera ako konakoona owulire ekindizizaamu amaani lwakuba nti oidye aikwegamba buvunaanizibwa Allah akuleese ng'olini kwegamba ni baino abaanumirwa kwegamba nze mbona nga kirabo era mbona nga kwegamba kutaasibwa okukubona nze bwe ndifunamu ng'era n'ekyobuvunaanizibwa okuboneka nti banange batandika bayenza okubona omwana ono kwegamba okubanga muntaasa kale awo yendi kusabira banange muntaase mu mbeera yendi mwembi kwegamba nsobola okuba nga embeera diira mu nteeko nsobola okuba omusaada ow'obuvunaanizibwa era Allah byona aida abagempeera era ndategeerekeko nti musaada twamutaasaye yava mu mbeera embi kale ngasaba okuba nga muntaasa embeera yendimu embi kwegamba nsobola okuba nga nsurvivinga. Bawulire nze kansabe ndi musaada musiraamu ate mwikiriza obulamu bw'owangayiramu nabuwangayiramuku ndidya embeera y'oli kubitamu njibona era nze nkusaasira era ndidi katusabe Katonda edda kutuyamba tufuneyo kwa katono so bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Saba Katonda otuyambe osigale ng'okuuma Nseko ono omukingula ebibi byona ate oyise mu bantu omutima omulungi boolyawo bamugabirire bamusakire asobola okubaawo kuba kitonde kino wakitakunsi watitakunsi tekutubonyabonya wabula tubeewo nga tubaawo mu mbeera enungi watuwa kintu kirala oyenda kukusinza yatwa tudda kujja maiso nga tukusinza nga tukugulumiza eza kindi kyesinzibwa okusinga okutoola kwige eyatonda eggulu n'ensi mwene buyinza. So leka tusaba Katonda oba oli awo atugabirire era ndidi kanatuwa konakona bambi kutwida akaleeta kakuyambe koko amina kale. So bambi mwe bali kubaku atijja kusirika gano anvwawa yakoko ni muganda wange Nseko nebyo kwera kukonakona osobola okutuyambako wano ndi wabusedde mu bikado.